Kublai shubun pi parlok baro ikiba page ya kanika channel jungi te parlok baro tentang wan ra shpi ba pentip shpi ya kanika jing pentip ka ba kong san bat ka ba don kam tam nak kam ta jong pi ki parlok ki bala thit ya ka tiket lok ki dru jong ka chiung multi purpose society ha ka ba kabaar hadu itiki constitution price la dapat pelekai henry pertang kabaningkong ha kabaningkong la pen sange shwa namar badon gajila tu jong kitiki kena kuba pilaya tipi baro te menta ka kentingan pentim no shepi halor kani ka fast price dumpar la ne sau polak ka pisah cash ni pi kinong job halor kani ka fast price te lai shai ga sngi life weight trick otovar arajarar posau en penelekai la ne en pen khalai no ya kani ka lokidru kabala penyait da kesiung multi purpose kamtam ya kene ka first price kuma pitip ka dompa la ne ka pisa so polak te lai shai ka sngi na du ka por khatwe bejim step en penelekai la ne en sedang shwa ki awareness program halor ka scam pat fraud te ngai pin saya up ba en pele live ru ya kene ka program ha ka te ka channel chiung YouTube channel chiung te ka jaka ka dai ha bosku penar playground Bosku penar playground kabadai hajawai mi meant to do te kini kino penjat kila pensai kedar halor kene ka kapang dan halor kene ka lucky draw first prize tenginya sengap bakin pentip bah halor kini nong penjat tamu presiden bahkan pam papin dasu tu bah te up la shai ke sngi kitu ki barang don katu ketika lucky draw ki bala thet ngoba abai la shai ke sngi ke risol kan sami na kamta kene ka first prize Partnya kitbok kitu yang gitu ki parlo ki page ya kanika channel te pin sa job ya kanika first price pat pin sa kur ya kanika dompar bat kapisa sau polak tingka tang chispa tingka jong pi ba pithet ya kanika tiket lo ki draw titang kane kublai shbu ni page no ya kanika jing penshai lan jing pentip jong ni kinok penyat kanika video ka bangang seperti pi ngap Halo gue mekan tagi met senrang labun bakali ngi lenungin pen kalai beng tiket lo ki draw Lenungin pen kalai beng ini dampar wanam ting wanam kuslai wanam kerke namar bar lasai hagalai pawai direk jonu bana oktober arja aposau ngin sepen kalai beng ini tiket no kedro ngin sepen kalai beng ini dampar hangte habos ko penar hasaleni kolni mi mentru hagata ka sengiru ngin sepen long deka awareness program halo ka scam halo ka fraud ba pi ki pai ba philapan pe live lang ba ka YouTube channel jongi khatwe beje min caption yang philapan pe live hagata philapan sakhi ban pe mano ban job ya kita ke price menu ban job ya kita ke dampar telabun bakali labun bakol yang balai pi ngap jar balai pi penmi video balai pi mi tho pai ba kumta kowe ke jing penshai ni yang jungi kedai ba kedai ka ndau ba ni IT si ka an ni kedai under investigation kedai ro ba ni lapan permission ka an te donbok ka kiba halor kain kala ai boring ni ban pen kalai beng ban yo ban redraw beng ni tiket lo redraw in sa pen kalai beng kumbang la itu pin do to video ni in sa pen kalai beng gi job tiket ta ko ble shibon ni gitu gi katto kat ni gi ba kersan ni wala pun gi ba kena kan tho ini pun gi ba kena kan tho lang bagi comment lang bagi message pun gi ba tim si ingi ro tang badang ton gi katto kat ni gi subscribers gitu gi nong kersan jungi gi badang kersan gi badang ingi ki one text ki one call ini kira I'm same ini boleh shibun ye pe gitu ki bakeno kan to ta le shu kunung in ong shu kunung dep shu to tanggatai ko boleh shibun